Assalamu alaikum. Rahmatullah ve barakatuhu. Kırgız elim. Biz Oşko Özgen rayonundan gelip alıp kayrulu jasap жатабыз. Kırgız elim sizlerge. Oşoların arasında Sadır ukabızga kayrulu. Sadır, biz sağa tay kayrulu atабыз. Bir uақtарда sen üçün çırqап жүрген біздің Орозайым senin başın iş düşüp şunçalık kuğuntuk alınып atқан уағында 4 областың барына çırqап жүрген kız emin sağa жаман көрініп қалды. Қандай ол жаман көрінді? Ne oldu? Senin adamların deyle koyayım. Seni қолдаған adamlar аны жаман көрсетіп, көрінген қаяқтағы болған сөздері сөйлеп, бақай баштаған адамдарың. Ошоларды тынчыт, араларды açılıp кетпесін менің. Sen ошо түрмөгө түшүп атканыңда Үкан келип, Орозайым өкө чыркап жүрүп китептериңди берип, элдерди чогултуп, сага жан тартып, senin işini toktatuş için barız çırkaganбыз. Oşanın arasında men dagы mına atası uşu oturganlarыбыздын bari oşolarda bolgonбуз. Kiteplerini alıp okup seni ayabay jakşı prezident bola turgan adam eken dep жүрсе, senin adamların kuğuntuktap kayrantı jamanatты kılıp kızdı. Bizdin kızda ne günü? Bu kızdın 40 saçılığı da Aksakaldarımız Kırgız eli kızlardı sıylap gelgen. Sen oşalarda okup durup unçukpay aytıp koysan bolmok. Toktatkıla kızga kanday hakkınar var anday sözlerdi aytışka dep. Bula biz oşal aytkan kişilerdi sotka versek bolo. Bolot. Hazır beylik kolunda kanday kılsam oşanday bolot da oynaya oğun oğlum. Buna misal için Kurmanjandatka Bütkül Kırgızstan'da ölümden saktap kalgan kişi. Oşoğun kız bu dağı. Senin kızın bolsa kızыңды biz ушундай деген сөздөр менен айтылса sen кандай деп ойлор элең? Ошону ойлодуңарбы теги? Ар бир кызы бар ушуну сүйлөгөн адамдар. Өзүңөрдү токтоткула. Жамандыктан алыс болойлук. Бирге болойлук. Бөлүнбөйлүк. Жарылбайлык, bütün birge olup жүрсөк, Kırgız eli, bütün bolup kelgen, har dayım, Sayız ubağında ısık köldükler bu yeri geli iştep, Beşe Japarov degen iştegen bu jerde, rakon bolup, mugallimdikten rakonduka jetken, oşalardın uruk tuğanlarısın sen. Sen tuğurgan kiteplerimde okup, sancıran okup, bарын görgönbüz. Oşanda adamın balası birlikte gelgende unutup tarıkты unutup kaldın mı? Oşan için adamlarına Cenab-ı Hak okşaganları da aytıp toktatıp geçirim sırasın Orozayım'dan. Oşa kişinin bakaydı geçirim sırasın men tileyim karayım neme alıp. Hiç vakta kızdı mındaydı maskarlagan emez. Allah Taala jakşı işlerdi buyurgan, jamanlıktan kaytargan. Oşun için daim jakşılıklarda oloyluk, birge oloyluk. Ertege biylikке gelsen kokustan bundan da başka işlerdi kıla turganday ökütterde kalıp atabız biz. Alakış dep koy özün karap turgan üzdün egasinday olup. Андай kılbağın oğlum. Toktat bularыңды. Biz jönököy hazır gelýüçe törtöbüz aytatabız. Bundan da çoğ aksakaldarыбыздарыбыз var. Alardan süylese jakşı bolana nekara orta ajırayt. Tündük tüştük boluşka tura kelet. Baldarыңды tıyıp, aljakta gelip, kol toптап жүргендерди urup tokmoktop, blankalarını jırtıp ayrıtıp, telefonlarını ırgıtıp, ne degen abalдар? Alardın ata-enesi, jeje karındaşları jok bu. Ozuna gelgenler unutup süйлешип. Oşalarda tый.
Adam bolуңар келсе ошондой кылгыла. Жакшылык болсун. Элибизде биримдик болсун. Биримдикти Алла Таала сүйөт. Мына үстүбүздөгү кара булут, оору, ушу өзүбүздүн жамандыгыбыздан Алла Таала мен бармын, жакшы жакта жүргүлө, жакшы жакка бурулгула деп мына апаатты таштады. Ушуларды бир билишибиз керек, апаат эмне үчүн келип атат? Дүнүйө, байлык бул колдун кири деп айтып атам кайталап. Дүнүйөгө, байлыкка, мансапка эч убакта урунуш керек эмес. Алла Таала насип кылса болот, насип кылбаса жок. Ошону таза, жакшы жүрүп, жакшы иштесе Алла бере берет. Барып эле чоң болгондон кийин унутуп калып, жок, унутуш керек эмес. Умар деген падыша өткөн. Ал халифа болгон. Bir адам үйүнө келди. Кат жазып отурат эле чырак менен. Ал келгенден кийин чырагын өчүрүп, башка чырак тамызганга киши сурады конок. Бул эмне кылганың? Экөө бирдей эле чырак го десе, жок, мен мамлекеттин иши үчүн жазып атканмын. Сиз мен өзүмө атайы өзүмдүн иши үчүн келдим. Ошон үчүн өзүмдүн чырагымды жактым деген. Мамлекеттикин сактаган. Сен да сактайын деп көйкүрүп атасың, буякта башка иштер чыгып атат. Же саны билесиң же билбейсиң. Bir adam bilbeyt, kalganı mı ayakta tuğrula koyup attı işlerdi. Sağa degen eldin dağı jarimi ketip kalat. Biylikte ketet. Men oşonu eskertip koyayım dep atam oğlum. Jaman görbe. Bul jakşılıktın işi. Jakşı söz deri dağı açığı olat oğlum. Bирок орunu basat. Açığı söz dağı katı tiyet, бирок ойлонуп көрсөң сени оң жолго баштайт. Ошон үчүн бирге бололу, адамдарыңды тый. Ушул менин сага кайрыларым. Тынччылык, эсенчилик болсун.